با خود لوانت 400 تن تن بازم سه فاصله بود نه سه والله اوا طماطم هنا كيلو 200 ناسی زود 3000 اجوا ناسی ام دی فروش زوتا صندوق عموله 500 های بس صندوقي ولويش عاملي ديجرين كارواش 6000 و سنه مني تولو فلاحي ما تدمني نا والله هاري كارنيا نزرعها هاجا لما حكمتش او صار لباو ايش بيتك لبوت سدرانات ما ام تشوف بين كردستان ردنابي بين چنده حالا هم كدا خواست كما 3 سال دي اونيه لچه چه ساكت حكمت ساناكو اودي شاغا لكزنيا كزاغا لفلاعينيه نا والله درناك اوي شبيهاتي ميل ليرا وستاي مسبين عندكم فروشتيا كيلو ب 200 دينار جوتي صندوقي ب 3000 سيوني بي على ليك دمو كروي من درناك بي با قرآن پار گلک باش بو او سالک گلک خرابا پارک بچه کم بو باش بو يعني كيلو ب 500 دسو 4 بو مز او سالا هر حساب همو هزارين هر شفتي جواتويا شفتي ما كرديال عنك زيد و 3 ساعه تغار العوام ما دنير مسلها نعسيد دنير مزاخوها نعسيد هنا اجمد دهوك هنا عسيد يعني على انا ليك دمو حقي ما درنا كبيت على درنا خرق خسارتين فلع زورا دكتور هاربستاني لك تعزل هذا كاد لنا قرن فقير شو لك بك يعني باع قدر وزيق لما ور بقريلو لا شبروا بدي باشترع طبعا على انا كيك بباركه دولوري سيلوري بيتيره طماطي باركه على انا كم خسرنا بين مزرنا كاين مزنا ولا انا كزني بقال لي صندوق لمن ذكريت يبقى من 6 صندوق يتسليكم لبي صاد نفر بيصد صندوق لمن بكريت باور بجای ما مهندی بجیلو بس چراغ بناوچ ما اگه چراغ بناگر داخلی بیره بتام کسی نبی کیلو شدی 100 دینار ما پاره یا بازار کب 105 دینار نه پاره یا سببی ناشته میشل ناشته بغداد ناشته چارده ایده و سبب ما چوب حلاوی الا درکبت الا درکبت نه درکبل بری خلاص بینینه والله هندی به ضررات ده اما اگه بس اگه درمان آنها جبلی کیمیایی جبلی زحمته ما چه گرمم والله گلک فرقش هر سال چو بغداد چو میسل چو همین عرضه صرفیات همی این هم سال چرا خبر نشد حتی بگم که با جان ترکیه یا ایرانی هستید